Ватызене азынар тет парибер хамыр елаба келешра тавансембе пірле уяв бушланы жух. Иберде шакыры ергене тытса бұрас теремер. Пурин ятнеде азайлейме бір палақ шавақты ирцы бұраган шулда, шуды тінчерен әмірлехех уйрылна, халықра білеген хыш біршінзене палырдас теремер. Аслы вилет ас юлать, ослы вилет ос юлать тезеверендет таван халық самақлығы. Аслыбе аслы пірбек янырат, шагигын лав шуғышыра пірлешсех кайна. Аслызен бире чывашлық тінчіне кірце чунымырзене азат тезен едемліх ергіне ғынықтарзағы варна, пүрт-чүрт хабарца бұрынма вырын дузабана, тыр бұл үстерме врентне, ача-бача чоратса шин дума биллене. Рашейри чывашлық кыжал СССР халық артисібе Вера Кузьминаба әмірліхек сыв бұлашыры. Міндері сынар қалыпламан бұлывыз сцены жінче. Үррізене де, узалсене де, халық асынче ұн сынары мен бұр чываш амышы евер шеріпленсе юлче. Юлашки шулсенче евірдарақ бұлзан да шавақ сцены жіне тухатче. Халықына күрзанақ спектакле чарса шабыргына алы жұбатче. Артист пулдарулығы бе Вера Кузьмина мен бұр чыважа хай тавра пұқса театр символы бұлсатыче. Ырық, толық, шықырдывар яладақ стелжінже бұлдыр. Абатшы ве шикеліклі бұлдыр. Ачырсем үстшір, шен бұлтшір, бұсықладшыр. Пурнеде ырлықсылық телезін адып. Лайық бұрдар. Республикамыр искусственче тебір чаплышын ячы Алексей Красотин вырыс театрынче ешлесе бұрынна Рашей халық артисі. Аслы выршы ветеране, Алексей Павлович самолетсыне тышмана хирыш шабыш махаделеген не бұлны. Красотин шер жулхи юбилейне курса иртернишин, шер жывмырди театр сенче шер ытла сынар хателесе халық умне кыларны. Иртнишул бирінден ял хужалық промышленышын чаплыта сумлы специализе, Мургаш районинче чоралза үсне Валерьян Краснов уйрылса кайры. Пэтселарны колхоза шамрык агроном чабакыларны. Чун хастарлығы бейшченліхе була, ял хужалық министрі тараншитсе республика ятне шүле жеклене. Виталий Петьков яче ширып сценария халете перенюмра. Вунжи чешил Чуваш республикин чрезвычайлы лару-тару министерствине ерцебына шымыржы районинче шуралса шитенне харсыр шин. Әмірліхех шылав енебе ішлене. Чуваш литературин паллы прозаике, драматурге, сывыче хветер акивер әмірліхесі булашы перенбе. Тван адал, ялав, капкын журнал сенче редактор булны, чуваш шерав жизен союзне, хурындаш пірлешве ерцебына, шулым череллі акивер чувашлыға адаландара сычын нумайвай хуче, пирин литературыра ширемеш өмірін вішінче бұрынаган чуваш ченнин шухыштуимне ушымлы санарлазағы варчы. Паянхи вежімзі романтик Валерий Раштав сыввесем хальхи чуваш юрисенче янраща. Више сумлы книгерет пухын затухрыш, падыр ел тарыхынче чуралса шиденне пулдаруллы сывыш шаби телелех килмень. Хальхи эстрада юрижисен шивых тузин Валерий Раштавын чариде и цыбыракан шулда тапмачарынче. Аллы жулытла тарышны Шубашкарда халық ішне туза Леонид Шимин. Производство биографине агрегат заводинче бушлана. Кайрахпа хулари терлі тыдыма ерцебына. Пиндеді хыршыртықыр вунултымыш чулда Ленин район администрациян пушлығынче. Егебінде икіміш чулдан ба халыға эшпетевіштереген патшалық службин пушлығынче. Шимин жинчен вал теп хулан историне тавакан хастары синчен пари деші. Кышал перенден Владимир Филиппов уйрылса гайре, пулдарулы фотограф, телеоператор, журналист. Он кушепе курса югерни фотоюгерчиксем журналсемпе хажатсенче, книгесенче тухса асыра юльчеш. Чваш халық елісем, телевидение экраны жинче, халевысем пахата хаклы архив ябалысем, тұхырвуннымы шулсенче чваш телевидениенче шитмелде шитчекаларыма Владимир Филиппов мен бур вая парса худшынны, она халықра юратны пулым тузахуна. Николай Зимин композитор, музыковед Мургаш районинче журалны.
Вадыр жулытла чваш композиторизин ассоциацияне ерцебыны. Кеве юры хайлама камаллаган шинсене хыйтавра пухса, республикара халыха кирлі уявсембе конкурсем, тел болусем иртерне. Хыйде канма білмезір ішлесе терлі музыка ширчы, хайла весене халықра сарас тезе тұрышыры. Вилесумен темиче уйхмаларах земина Рашей композиторизен союзне ежінчеш. Шел нумаях ишлемере валунда. Чуваш эстрада юрышисен ежі сахалланчы. Мария Горшкова ядарлы пелю илних ищен чуваш патшалық юрыбатажы ансамблинче юрлана. Кайрахпа пурны шыбин тилхебине темле Европусанда хаех тыцабына. Выл шырандарны халық юррисем, музыкына камаллаганзем хушинче тебір худ черелчеш, ытты артиссем жын ыры төслых пульчеш. Николай Карачарсков художник, тарын шухышлы философ, шуттен жерен уйрылны, пирин жінде мәнбур Рашей үнері жінде евір чухаду. Он курависем ирік лехпе тата чунра пухынны ыратыва шактаран курымлы тума пулдарны петеліндер етчіш. Уйрымақ картины сенче ветеран сен сценарисем, ачысене салдакра чухатны вада херарым сен кушисем черене ыраттаратчыш. Хын пулдарулыхыбе Николай Карачарсков Парачкав районинчи шадрихы яла каламачук чаплы та сумлы балык парнелезеха варчы. Он пулдарулыхын телінмелі философия шамрык искусствовецем вали пулас пысык эш. Лайық шерде жүретчір, әшісем әміріміре юлеш. И бір візіне никшан даманмы бір, візем бере аназынчыр. Чуваш енкларым вали Александр Усипов.